What up, Aussie people? Malaysian here, Ice Boy here, Long King here, and anytime you know me, I know you. Okay? Now, I want to explain to you all. GSB Record now. Dah pun upload. Dah banyak lagu dah upload dekat DSB Record. Tu, satu. Sekarang ni, lagu dorang banyak on top. Banyak lagu sedap-sedapnya. Ayo, you rugi tau tak dengar. Kalau you tak nak dengar, you katalah. Tapi betul dengar lah. Sebab nanti korang akan rasa dalam hati. Korang akan boleh faham apa yang dorang sampaikan. Okay? Boy, apa yang dorang hantar lagu tu? Ni, yang aku tunjuk ni lah. Tu. Apa? Macam mana nak dengar lagu dia? Sedap ke boy? Sedap ke? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak dengar lagi? Manalah tahu, geng. So, stand by. So, jangan lupa subscribe, like and share dan support pada DSB Record ni. Jangan lupa like aku punya subscribe juga. Aku punya channel Bala Ceng. And insyaAllah, dadah. Gerak lu. Assalamualaikum.